Chechnya merilis video wartawan perang yang meliput aktivitas tentara Chechnya di Ukraina. Ada 20 wartawan-wartawati berada di Donbas. Mereka berasal dari Rusia, Amerika Serikat, China, Turki, Italia, Portugal, Arab Saudi, dan negara-negara lain menjadi satu tim. Tujuan mereka adalah untuk membawa kebenaran kepada multimiliar penonton global tentang peristiwa di Ukraina dan Donbas. Terima kasih kepada Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Republik Chechnya Ahmed Dudayev yang memfasilitasi wartawan bisa langsung ke lokasi. Dia mengadakan 3 tur pers sebelumnya di level tertinggi dan sekarang terlibat dalam tur keempat. Demikian keterangan video yang diunggah akun Telegram @ramzan_kadyrov_95 milik Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov dikutip Tribun Timur, Senin tanggal 25 April. Я хочу поблагодарить вас, всех тех, кто рискует жизнями, всех журналистов, мировых, кто говорит правду, которые бывают на линии огня, на фронтах. И чтобы узнать правду и эту правду донести до мирового сообщества, большое вам всем спасибо. Я вас очень прошу, где мы, где кто бы ни был, всегда будьте журналистами, журналисты. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.